Kuna maneno mane ya hekima ambayo nataka nikuambie sahihi. Ukitaka kwenda mbali zaidi katika maisha yako na ukitaka kufanya mambo makubwa katika maisha yako, kuna siri kubwa. Jambo la kwanza, epuka sana kuwa mtu wa maisha ya makofi. Epuka sana kuwa mtu wa maisha ya makofi, itakutilia mabaya. Jambo la pili, jikaze sana kujua kujitafutia marelasyon. Ujikaze kujua kujitafutia marelasyon na kujua kuprotege zile marelasyon. Kuna wengine wanaweza kuwa na relasyon lakini wanaharibisha kama relasyon. Kwa hiyo fanya attention, hapana kuwa naharibisha marelasyon. Jambo ya tatu, evite sana, usipime kuwa mtu wa ukabila. Epuka sana kuwa mtu wa ukabila. Epuka sana kuwa mtu wa ukabila. Epuka sana kuwa mtu wa ukabila. Nasema jambo la kwanza, usipimake kabisa kuwa mtu wa maisha ya makofi. Jambo la pili, jikaze kuwa mtu wa marelasyon. Jambo la tatu, usiharibisha marelasyon zako. Na baadaye ujikaze sana usikuwe mtu wa ukabila. Na kitu muhimu zaidi, mtu aliyekusaidia katika maisha, usilogwake kufanya mabaya kwa ule mtu. Mungu akubariki. Amen.